Rwimbo mukurino uria wa mutimio omwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ginyari amatari ahonoku. Bwana asifiwe. No uge amen ndukurio ni mundu. Ginyari amatahonokete. Bwana asifiwe. Thank you muno. Nie ndi muhonoku. No ni nyinaga o rucini ndokira ati ndi mwihia ona ndiagite tumehia tunini ta kurumana kwenda huko kuria ihaki. So thank you muno. Mundu ria tuyaine muno guku ni Bwana John Bugwa, ndi umwe wari amathikagiriria nyimbo ciake muno na ngacihura kuria kwa Inoro FM. Mbere ngamba ngarehera birambi ciakwa ni mwene ndita murata wa John Bugwa, ngacoka ngarehera birambi cia Inoro. Oguo mwambe mwamukirera birambi cia Inoro. Ni mwaciamukira? Kwiragwo ati thumbiri nyone ona mwene niki ni muone. Ugu mukinyonete na mukona kuria imutia kiona Inoro. Thank you muno, asante sana na ainio othe ni undu wa gugiuka gukinyitanira na John Bugwa. John Bugwa wiyumiririe ni juiti hahuthu no Ngai nake no agukimuhe thayo. Asante sana man kush ni undu wa mahunjio macio mega. Thank you muno, Ngai akurathime. Ni juyo nawe nduri wamenya ngoragwo ndi muini na niguhutia o kifungo kimwe gya sekondi 30. Ni nie ngoragwo ngoineire rwimbo John Bugwa na ni njui nduwi God muini. Ni nie ndakoineire rwimbo rwa hitire muno ngiandika ngithie studio na rukandwara mabũrũri maingi muno actually. Hindi yo ndietaga karwimbo, hindi yo ndari na maritwa riu ma usanii na rwimbo rwakwa ni rwa ifungo 3 na chorus 2 na nitukuina hamwe. DJ ndugatinde ukinjikirira reke nyine na ikinya na mukinyinithie tondu njui ni muruwi na ni kwambiriria ruthiago riu twike fungo gya gatatu ndio muhinguragira radio mukaigwe kirite ni nie ngoragwo ngina weki ni gutire kiru nyere ta usanii usanii ni kindu kia bata muno na Ngai amurathime. Thank you Bishop. Kanitha na kiraje na andu aria angi ni mekwiritwo thank you witagwo atia ndumwire Ngai ni mwega na hindi ciothe. Nijitagwo MC Gathire wa Wempa na ngoragwo ndi MC thiini wa kiungano kiria andu mathia gukena magacanjamuka kiungano kia UJ hari Bugwa na family. Poleni sana na mwiyumiririe mandiko me thiini wa Johana 14 muhari wa maraiga mutigatangike ngura santeni. One nyendaga andu athomu tawe we ugutura wi MC na ukatuika MC nginya uhituke he investogi MC ni mahetwo DJ yothe ukai haha DJ wote wakuje hapa Kaspa gerera haha ukira haha ni njui Kaspa uka haha introduce DJ ya faster. So ndio kiuge like mwe tuthiete oguo. Bwana asifiwe. Muriega jitagwo DJ Soniem Ngai amurathime. Giant Muriega wa Kameme jitagwo DJ Giant 254. Muriega na ni jitagwo DJ Karize tusemanagia na mutambo-ini wa Kameme FM Kameme TV Saturday tukamwira kigwa tumwendete muno. Mwathani agoco. Na ningiteka ta DJ Ricky Wayne tokire kwamoleza na John Bugwa na Ngai amurathime muno. Thank you. Kaspa wigwete. Asante sana na mavira na nijitagwo MC Kaspa gwitona gikoyo. Thank you. Ukoragwo urutaga wira na radio iriku muno. Tuthia no ithaka waje na muthenya wa kiruba muthenya wa Friday ara meroragira kabagara. Thank you very much. Gwicia ni tuthiete wega. Ndrenda content creators ukai haha na ndiwe mugutigira u kamera icio, but it's good to recognize you. Muturutagira wira wa vata muno. Taru muratu tuteire wira wa vata muno turakena. Content creators wherever you are. Ukai acha na mutie guikia umbi. Our content creators, very good people. Very good people. Oritwa na uria wikaga. Muriega murero ni kamera muko kebande ino. Nditagwo Nyonjoro broka munene Githunguri
tokire kurehera birabi cito kuri family ya John Mbugua. Mwathani agocwo njitagwo Marcus. Muriega ngeici. Njitagwo Githua Mani. Ithi tucinuraga ngia. John Mbugua ni murata wakwa na nirabira ciakwa ndacirehe pole sana. Na turi hamwe tuguthi na mbere na kumucinura. Mwathani agocwo. Muriega njitagwo Spicege kana atikana na muciĩ ni guku. John Mbugua ni my friend and my brother. Pole sana. Twi hamwe muno Ngai wa muoyo murathime. Asante sana. Muriega nira njitagwo Karanja wa Gatwa, tumemerekagia kuria online na TV itagwo Chuma Moto TV, na pole sana family ya John Mbugua. Thank you. Haya, DPP kuma kwa Kikusta TV. Thank you. Thank you very much. Ni nyendete andu athomuwe. Njitagwo uria wari cukura ya Nairobi. Thank you. Thank you very much. Haya, number 1 itaneta andu acio angi agikorwo hari urugamite thutha waku ni ona mundu ikarite thi era. Na nigucokera ringi agikorwo thutha waku ni ona mundu ikarite thi na we ni kurugama urugamite ehera. Okay, tuiguithania. It's good to have order. Dwe data nani ukwehera? Haya, content creator. Hello. Habari zenyu? Naitwa Madam Ann. John Mbugua. Pole sana.